Tog 7. juna 1995. bio je sveopšti napad na Sarajevo. Ja nisam naravno znala da će se sve to desiti. Bila sam naručena za porod, starski rez i završeno je sve bilo sa medicinskog stanovišta. Sjećam se da me je sestra budila, Hatidža, rodila si sina. To sam samo znala i znam da mi je bilo hladno, polusvjesno stanje. Vidjela sam još jednu porodilju pored mene, ona je imala posjetu, ja sam nestajala i vraćala se u tu sobu i dešavalo se to što se dešavalo. U jednom momentu sam čula pucnjeve, opet me je nestalo i sve tako naizmjenično i u jednom trenutku sam otvorila oči i osjetila da nešto nije u redu. Prva pomisao je bila granata, jer sam takvo jedno iskustvo sa ranjavanjem gelerom od granate imala 1992. I samo sam za svaki slučaj izvukla ruku ispod pokrivača i vidjela da je krvava i samo sebi rekla jeste, to je to što je bilo 1992. Okrenem se po sobi, vidim nema nikoga, sama sam tu i samo zovnem sestro. Ona se pojavi na vrata, rekao granata, kaže ona, ma kakva granata, nije eksplodirala granata, ja samo pokažem ovako krvavu ruku. I ona pritrči, pogleda, izađe, zovne ljekara i ovaj pogleda i opet izađe i tad je nastala sveopšta strka. Izvukli su taj ne kolica, nego krevet. Izvukli su krevet u hodnik, znam da su u hodniku bio je čitav špalir muškaraca koji su došli na ljekarske komisije. To je vojna bolnica, dakle to sve odjel uz odjel i vidjela sam da ti muškarci plaču. Jednostavno na svakom drugom sam vidjela suze. Svima je bilo žao, sviju je bilo strah, mene jednostavno u svemu tome nije bilo jako puno strah jer sam onda odjedanput postala svjesna da sam se ja porodila, da je beba na sigurnom, a mene je tako eto ranio ili metak ili geler granate, ali zakrpit će me jer zakrpili su i Marka, tog mog komšiju koji je pored mene stanovao, njega je ranio metak od snajpera. Kad su njega zakrpili i mene će, to je prva pomisao bila i onda tako lutanja od veškuhinje do hirurške sale jer su se svi bili zbunili, nisu znali gdje sad, kako da pozovu lift. Mene još uvijek nije bilo strah do momenta kad je došao doktor Nakaš i rekao pa šta je Hatidža. Onda sjećam se da sam ga uzela oba dvijema rukama za njegovu ruku i tad me je bilo strah. Međutim, rekao je sestri, sestro dajte mali komplet. Vjerovatno oni imaju neki svoj šifarnik, tad sam znala da nisam mnogo ranjena jer dok postoji neki mali komplet koji će se tu upotrijebiti, a postoji i veliki, onda nisam mnogo ranjena. I više se ne sjećam ništa do momenta kad su me ponovo vratili u hodnik. Tad sam osjetila da me boli trbuh, jer i tad su mi objasnili o čemu se radi. Metak od sijača smrti je prošao kroz prozor te bolesničke sobe u kojoj sam ja ležala, u koju sam bila dopremljena poslije tog carskog reza. Objasnili su mi da nisam mnogo ranjena, ja sam poslije toga voljela da kažem, metak me malo opržio i usput se iskrivio u panel ploči, oglasnoj panel ploči za ljekare. Prošao je dakle kroz štok od eloksirane bravarije od prozora, prošao je kroz nekakve madrace, zaštitne panele, kroz 3 moje deke, kroz pokrivač kojim je mene sestra pokrila jer mi je bilo jako hladno i tako mene malo opržio. Međutim, moj Hamza je bio dobro. Ja sam bila još 8 dana u bolnici, izvela bebu živu i zdravu. Ja sam izišla na svojim nogama i nastavila dalje da radim svoj posao. Bila 18 dana na porodiljskom odsustvu i počela da radim.